Yes, welcome to Wagos Resort Moyale. Armo jaso tadi ko gadapat. War Moyale. War Sololo. War Moyale Topia. Out na geto da sinjadani. This is the best place to bring your family. Babylon. Out to geto. Ulani kitu warerina. Kota sangarkisa. Wagos Resort la. Kota. Aboya. Bona turaban. Bos harga tu, arbet, wana kanda sa. Wala barbadan namni wala jalatu mena yimi saba kenjir tu jirti kas san yes go bali yage akamita kota sanin jede refu lafti suna kam jirta boya mi adi do Wagos Resort moya le go tani pagis wairi aboya anin beha nami heduni outing esgesin yagat Nairobi leo never bata ninjet. Kota do. Abo jalalmi. Fulan ate first jole tate outing indufti jole nesta bati ate moyal kesa jole esta batate. Kana la me jole ate kapa. Kanani abo jala len gaf duri beta jole guf qabsi tawan duri la fumin daini bismillah allah bismillah ewa konini ta wewe wanya kanda sama na ga tikora faju hai pada sila jarti ya walin jiratu malle bita silar mu firke ci takanu armu badu wa ko tagala to ma badu وانا كان تصادري نربي مالي ساتر قال الرابون فد كوتا ثاني بسانغارتي وتا دي كوبلا فين داي لافتينا مارتلال Narabi ayon fe. Indaga jamu jir batu Wagos wanya kanda sama di roti. Laftiana Ahmad wana kanda sa. Laftiana Ahmad. Nakana Ahmad. Kau jatuh. Ijola lena kanum lagi si daba. Wagos Resort. The best place for outing. It's going to this guy. It's a moon. It's coming for you. But I don't know what that's a talk about you, huh? In up. But the government can't have it. I'm okay, but. Wada jole karakanam tabati ar idani kaya watana kai la ile Wagos Resort tan jole na tabati amma ba filma la ba fati wala san tabok atana gatte me woni kan jalla alam illen sadasa to ko tirba la boya la wala kan dasa abba fati akante tete Pata jolen tunggudo turteman tana kanulen bishan kanno faida. Esian swimming pool.
Wana se moyal kesa swimming pool fula di bitin argan. Fula to kacalla. Wagos resort. Mela la boya besan sulla la ke jolen da katalala. Ak name da katalala boya. Gami uwati fi. Gami jolle didik gami nam dira gargara cakasa. Amalala me ukuta hangarta. Jarta hangarta. Wani wati muranin jirta garani war dirati gachiti warna deni. Wani adani wallalan kan na finjir. Achita batani kulle garana tabat. Patu wagos resort. Swimming pool is mine. Soon. Yada getana boya. Swimming pool bisan dakhatani swimming. Ambeta wanda ku rabeka. Mila yo kay sindabu mani ra kesa tu. Amo warri da ku beku. Ako warri da ka tu. Kafedan bisanu. Arbi dahu. Pali aku. Ya gartan abba filman abba fatiyas tan wana tete ba dila flak abba noftu tan wana kanda ta amma swimming pool dikate radebete na abelatam manya date of gafat is tagging your head to your hand is here it's work gafat rumam manya dakan warerin nyama choma fo wadala la boya ke kanda ta dimotula tun nyat Yako taboya. Wah. Oh. Sani sulama wal puru fetani. Ani beka wara rosati. Photoshop. Wani Photoshop mo da photoshoot. Tocho dandani tanarmat. Puran tanaju. Warina robulena ci gayya fula kana nargani. Photoshoot wara rosa kota sangati sadumo. Kuno. Fulana picha tara to kolamani. Wani kangarta adikan. Dirsafnikin armirtete. Fulana ta kangarta. Yar. Armir tandu abo jawana kamachi bichar ma da tu is taking photo wa artifact kolal hol le barbada bada hol lesa es hol ga fadakan hol in tanin gartu tana guddo tanin gartu aboya simi da sani barre sani ban wana kamachi tan holin sigalte kodumam warri bichar ate betana mo jadi koturin belata esa wanyana hotel intal nyama choma chala setanisa suku jira aye foni jira fona kaka karanga itamo muchele itamo Rusia dan wari Ethiopia Rusia mujele tana ocean tana ugali chabati tana akabana bad wan akaka jirar sagale ali demte barbad bicha aterra de bito belat khan tete nyata boya dumbe tada wari kenna yo wanyata radebi wayingegesan sun dibini tibe bunu ba bun armu garte tana la du fulan buna garte bunu jarra dewi tambo ya dum guyaka ke sintane is out in sedan for you is mantap aya de me boya yo ta wan photo shoot fetan kawrota wan do sani jolete sa weekend holiday fa barbadan arm aya de ma ya boya na gati telefon yo fora fa